गाबोन बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिआ फैयोबासो हरसेनि भितरावनो अलाउद्दिन्स मेजिकजों जौगागोन बेखौ जों रावबो साना हाग्रामानि 17 बोसोराव जिखिनि जादों बेखिनियाबो जायाबो जानो हागौ बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया जों बेसेन दं होनना साना गोविंद बसुमतारी कोनदिननिफ्राय एमडिएफबि क्रिकेटार गोविंद बसुमतारी एमडिएफबि प्रग्रेसिभर साधारण सम्पादक বুলি মই জানো এটা সাধারণ সম্পাদকক আপুনি কেডার বুলি কেনেকৈ কয় ট্রেনিং লোৱা মানুহকে কেডার বুলি কয় গোবিন্দ বসুমতাৰী ট্রেনিং লৈছিল নেকি কেৰেঙ্গা বসুমতাৰী বা ৰঞ্জিত বসুমতাৰীটো ট্রেনিং লোৱা নাছিল মই কৈছিলো তো তেনেকাটো গোবিন্দ বসুমতাৰীও ট্রেনিং লোৱা নাছিল লৈছিল নেকি ট্রেনিং অলপ খবৰ খবৰ ল'বচোন खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बिटिआरनि डिपुटि चिफ मानव गेदेर गोविंद बसुमतारी बिथाङा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानव गेदेर बिश्वजित दैमारि बिथांनि हेंथायै खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय बेलासिपारायाव सरकारा एभेक्सन खालामनायखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ बेलासिपारानि जि जायगाखौहाय सरकारा एभेक्सन खालामदों ना बै एभेक्सन खालामनाय जायगाफोरखौ उकिल गगैया नायनो थाखाय थांदोंमोन बे नायनो थांनाय समावहाय उकिल गगै आरो पुलिसफोरनि गेजेराव गोबां बाथ्रा दान्थे-बिदान्थेबो जादोंमोन उकिल गगैया पुलिसफोरजों गोबां बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे खालामनायनि थाखाय पुलिसफोरा उकिल गगैखौ एरेस्ट खालामो दा बे एरेस्ट खालामनाय जाथायनि सायावहाय खौरांगिरिफ्रा आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनियाव माखासे सोंथि खालामनायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा खेंफोरथि होदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो सापरत उच्छेद अभियान 80% सम्पूर्ण হৈছে গধূলি 5 বজালৈ 20% সম্পূৰ্ণ হ'ব 90% ৰাইজে নিজে আঁতৰি গৈছে বাকি 10%হে আমি উচ্ছেদ কৰিবলগীয়া হৈছে অখিল গগৈৰ এটা নিজস্ব ৰাজনীতি আছে আমাৰ এটা নিজস্ব ৰাজনীতি আছে আমি সদায় খিলঞ্জিয়া মানুহৰ পক্ষত থিয় দিওঁ আৰু অখিল গগৈয়ে সদায় এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ স্বাৰ্থত থিয় হয় সেইটো তেওঁৰ আদৰ্শ আমি আমাৰ লাইনত থাকিম তেওঁ তেওঁৰ লাইনত থাকক কংগ্ৰেছটো কটোৱে নাই এতিয়া উচ্ছেদৰ সময়ত কংগ্ৰেছে ভোটৰ কাৰণে বিৰোধিতা কৰে কিন্তু আমি আমাৰ যিটো লক্ষ্য যে অসমৰ যিমান ভূমি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি মানুহে দখল কৰিছে তাক আমি খালি কৰিব লাগে যাতে ৰাইজৰ কামত ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে আজি 8 তাৰিখে সাপৰত উচ্ছেদ হ'ল অহা 10 তাৰিখে গোৱালপাৰা জিলাৰ পাইকানত উচ্ছেদ হ'ব সেইখন এখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু সেই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টখন আমি মুকলি কৰিব খুজিছোঁ মই এটাই কথা কম আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাম কৰক আমি আমাৰ কাম কৰিম অখিল গগৈ যি কয় এইটো তেওঁ জানিব মই মোৰ ৰাস্তাত থাকিম তেওঁ ৰাস্তাত থাকক মই ক'লো না 10 তাৰিখে আকৌ হ'ব যি কৰিছে তাকতো আৰু মই বাধা দিব নোৱাৰো কিন্তু পুলিচে পুলিচৰ কাম কৰিব बिश्वजित दैमारि बेसेबां सिस्टेमनि गेजेरजों सोलिबोदों बेखौ जोंबो मिथियो कारण थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि जि सासन बेवहाय बिथाङाबो सासेमोन दैदेनगिरि हिसाबै आरो बे हाग्रामा महिलानि जिथु दैदेननाय बे समाव मा सिस्टेम दंमोन बेनि माखौनो बिथाङा फिन होग्रोथों बिनिफ्रायसो खोथा बुंथों दिनै बिटिआर ओनसोलाव जों बहुत सिस्टेम लाबोना होबाय कुनु स्किम बा कुनु आसनि जों सिस्टेमनि बाहेराव होआ जोंनि जिखिनि थाखा बाहायनाय बे कुनु सिस्टेमनि बाहेराव जों गरसेबो बाहायाखै जिखिनि आसनि जिखिनि खामानि मावदों जे सिस्टेमनि गेजेराव मावदों बेनिखायनो बिश्वजित दैमारि सिस्टेम मानिग्रा मानसि नंखाया बिथाङा कुनु दिन सिस्टेम मानिया सिस्टेम बुजिया आरो बेखौ सिस्टेमा मा बेखौ बुजियैखौबो जानला मोनला कमेन्ट होदों बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि बुंनायाव जों रावबो मिसलिड जाया कारण बिथांमोना कुनु सिस्टेम बुजियाखैमोन आरो सिस्टेम बुजिनानै सिस्टेम मानिनानै सोलिग्रा मानसि नंखाया बेनिखायनो मालाया सिस्टेम मथे खामानि मावनायखौ बिथाङा हयथ' नायनो बानानै बे बाथ्राखौ बुंदों दा बिजेपिया बाहेरायाव थांना बेसेबां खामानि मावदों बेखौ रायजोफ्रा मिथिदों दा आसाम
आसामनि रायजो राजाफ्रा सेटिसफेक्सन मोनदोंना मोनाखै बेखौ रायजोफोरनि समावसो मिथिगोन कारण थांनाय 10 बोसोर बिजेपिया शासन खालामबाय बे 10 बोसोरनि गेजेराव आसामनि रायजो राजाफ्रा बेसेबांखिनि सेटिसफेक्सन जादों जाया बेखौ आं बुंनो हाया खिन्थु रायजोफोरनि समावसो मिथिगोन बेनिखायनो गाबोन बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिया फैयोबासो हरसेनि भितरावनो अलाउद्दिन्स मेजिकजों जौगागोन बेखौ जों रावबो साना कारण बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो मानसिसो आरो मानसिनि भितरावबो मोजां मानसि फैबासो जौगानो हागौ खिन्थु दा जिखिनि बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिनि जायफोर दैदेनगिरि दं बिथांमोना जुदि गाबोन पावाराव फैबा हयथ' हाग्रामानि 17 बोसोर जिखिनि जादों बेखिनियाबो जायाबो जानो हागौ बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया जों बेसेन दं होनना साना ओरैनो प्रट'कल मथे बिथाङा पाब्लिकनि गेजेराव कमेन्ट होनायनि मोन्थाय गैया खिन्थु बिथाङा प्रट'कल मानिग्रा मानसि नंखाया सिस्टेमखौनो बुजिया सिस्टेम मानिग्रा मानसिना प्रट'कल बुजिया बेनिखायनो प्रट'कल भंग खालामनाय बिथाङा बे जानला मोनला बुखिलायबाय थायो बेनिखायनो जों बिथांनि बुंनायखौ गुरुत्व होआखै खेरायाखैबो जों जोंनि मावनांगौखौ मावलांबाय थागोन बिथाङा मा बखिबाय थायो बखिलांबाय थाथों आरो गोविंद बसुमतारी কোন দিনৰ পৰা এনডিএফবিৰ কেডাৰত গোবিন্দ বসুমতাৰী এনডিএফবি প্ৰগ্ৰেছিভৰ সাধাৰণ সম্পাদক বুলি মই জানো এটা সাধাৰণ সম্পাদকক আপুনি কেডাৰ বুলি কেনেকৈ কয় ট্ৰেইনিং লোৱা মানুহকে কেডাৰ বুলি কয় গোবিন্দ বসুমতাৰী ট্ৰেইনিং লৈছিল নেকি কেৰেংগা বসুমতাৰী বা ৰঞ্জিত বসুমতাৰীতো ট্ৰেইনিং লোৱা নাছিল মই কৈছিলোঁ তো তেনেকাতো গোবিন্দ বসুমতাৰীও ট্ৰেইনিং লোৱা নাছিল লৈছিল নেকি ট্ৰেইনিং অলপ খবৰ চবৰ ল'বচোন মইতো নাজানো মইতো নাজানো যে গোবিন্দ বসুমতাৰী কেতিয়াবা এনডিএফবি ট্ৰেইনিং লৈছে মইতো ধীৰেন বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগতো কাম কৰিছোঁ তেখেতৰে প্ৰেচিডেণ্ট আছিল গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ এনডিএফবি পিৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল ধীৰেন বড়ো ডাঙৰীয়া মোক নিজে কৈছে তই গোবিন্দ বুঢ়াইয়াতো মালাবাবে ট্ৰেইনিঙত যোগদান খালামাখি কেতিয়াও ট্ৰেইনিং কৰা নাই গোবিন্দ বসুমতাৰী কেতিয়া ট্ৰেইনিং কৰিলে যোনে ট্ৰেইনিঙে কৰা নাই ইটো মানুহ ট্ৰেইন কেডাৰ বা এনডিএফবিৰ কেডাৰৰ দুখ দৰত কোনে বুজিব কওকচোন আপুনি এচি ৰুমত বহি থাকি আপুনি খেলা হলাৰ দুখ দৰতটো বুজিব কেতিয়াবা গোবিন্দ ট্ৰেইনিং লৈছে না নাই এইটো স্পষ্টভাৱে আপুনি প্ৰশ্ন কৰকচোন এইটো নিউজ 10ক মই দায়িত্ব দিছোঁ কিন্তু ফেৰেংগা আৰু ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ যেনেকৈ মই এটা মুখা ফাদিল কৰি দিছিলোঁ যে ফেৰেংগা বসুমতাৰী হ'ল 2 নম্বৰী এনডিএফবিৰ কেডাৰ যোনে নেকি এনডিএফবিৰ কোনো ট্ৰেইনিং লোৱা নাছিলে হয়নে নাই তাৰপিছততো এনডিএফবিৰ বিভিন্ন ভাইসকলে আহি মিডিয়াত কৈছে ফ্ৰী আছে XYZ আছে আহি কৈছে না নাই যে হয় ফেৰেংগা ট্ৰেইনিং লোৱা নাই বুলি তো আজি দায়িত্ব দিছোঁ মই গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া অৰিজিনেল এনডিএফবিৰ কেডাৰ নে 2 নম্বৰী এনডিএফবিৰ কেডাৰ এইখিনি আপুনি ক্লিয়াৰ কৰক